Hallo agus fátiadh ge be áide sa bhil si bh géisteach. Is mis rud a dhéanain MacLeod a cháinal Gaelic deachlas na manach lia an an Cèitean. Se seo ha mis muinige tasach an noch gof seachcin acin in a chile gopad as na Seirbheis an écin an an oprichin riad an a chile a fudach ag an daí. Agus fat na húne sin ha an gánal acinne agus cáinal deachlas chalam chiile an a Glasgow idir bhí a cús na Seirbheis an ar leine seo is dói. Ors go bhí caramic dúine a Gaelic a chláintin. Get a ha cúteir ut in a had a bhí glósad óhasach máúil na had a bhí glósad ítiad tron a lockdown, a ha seo ha cúteir ut in ile a bhí glósad gomanas lóie. Agus se ferge sin mar a ha na heoclasin na dheolas a chud dóin úre Seirbheisin a chud amach a miscon lói. Agus le slóag a Nederlíon has ní blion ma dhéin slóag an túr. Seo an dara turas acamsaid Seirbheis gan a deosa seo a chhrúacha, agus chud a dhéananig ar am clointin go rá cúteach in a bábhaiste bhí a gur a cáladin na a bhena allanach an an Cèitean a hiad Seirbheis a chlointin an na Texas far a bheile fudach an dú. Hallo Jeff, ma hau géisteach. Bhaid an trí seachcanin háisig sin a cút na Seirbheisin YouTube cúteach, agus a blion am na neisiad seoise de deachlas Gaelic a chhrúacha a bhean a ha sin. Deachlas idir deachlasach a bheith díadach mar gáid carma horsta gúine éisteach the Gaelic an an áte sa bí sa feir an Nederlíon fiag a dúr. Mar sin, ha áirstas go dhéanamh agus a carman gan gáil. Déanam a dearú ha. Is ar na nure a háisecha an dú ha mé dal a léve an cóg fichiadh salam. Salam a ha géiriad an dúil at fat, dia a bhalla agus buíochas a horsta gasan a chrúig sin ule, agus a ha gínsegain, salam a ha gínsegain go bhfuil dia ma agus go bhfuil ar háchad agus íding buan. Tugad gach tíd ástjulach glui, da dhé I hábha mór, hici vis dianamh Seirbheis acht na láhad san le ceol. Beg aga fis gur esin dia, sér ein sin schasin hain, a phobal sin sa chúdig fás, dionaltra leis go léad. Hici van eis le buíochas na dhétan san isteach, is hici fás le molla mór an gústan nuva heach. Is thucah ga mór buíochas, en an pianachef gupín, as dia ha ma, haar hágad buan, is ídin fiagach lín. A phobal sin sa thuúrig fós yon ódra leis go léir. Buíochas na dhétan san isteach. Is hí go fós le mollag mór an cúrstan nuva heach. Is thucaí ga mór buíochas en an pianachef gubain. Or dia
roker bun is hier in fjord Ghàidhlig. Orgia ha roker bun is hier in fjord Ghàidhlig. Kenna me Julie. Ye ule vianachje agus ule neuv. En die gruishin agus gan evershin kuntachel. Hashin katavaldager schon te vuagen ule. Had de hulen na sklanje na kashal et het alk. Agus gan nu tu avar get angiach. Ach get ha shen vier kutjach greitje hanne te ha gras var fat ollengig, vuitnig, trokelig. Gan je waan gewil troos ak het gein, ga graag ak het oorn. Is graag je ha skripter ra, agus farvel graag, feme route genne viaun, a ha edde graag, agus gehientig, shen shinje. Dunje merachkig, piachkig, njochallante, had je gar en se goele roet, agus ha piachkige an a smuain, fachkeliges kniev, a goele la jedeshin. Agus as je feinig kmara soeren ga wie, gewil en die nach ulik avar get piachke, haast jonig Gaelic die piachkig, an een gras, gra, agus troken. Agus as je torstaan goed, gewil shen kommasig, a jons gewil eter vianer aan, eter die agus dunje, en dunje iese kriest. Ver godo heen woord, gaan aan de waan is on de eter vianer, ach a huke heen, maar edik eter son. Kjoelen piachki in de graun. Peg viergen agus sasige de jarstes. Na gaan goine hikje wie tangel na rasje tiksjen, meedag na reine der son. Dorst boeie de vaas, agus foskle schlie stjach, get de jak heen. Jonig genaim gudde vashon njatri, soelen a hukal sues verhippeltjen bealail, gorut een shiri. Agus gefashion korstach van dochas a hacken gewil na schaar, gemoor agus gemanna schaar, a feavor. Gan glointje na blieren na kriest heen, adein, na bigger krie verhipplet, agus na big jukkelid. Ad ha kriegen verhipplet ik an aimsha, agus a galjar over jukkel man goorstjorn, agus het fjegen duel. Ganachket in je pjo, na roeten ha tachas het fjegen duel, ik an aimsha. Gan jukef ha carnian gan a duel with achris, agus tasht, agus cockien, agus studam, agus krien halavin, agus leid shen uluk trajatri. Agus hana elvid masli gunje ha big seim, agus a gafshin an the gut gan a ruten shen, shach na roit a bunting din heen. Ach, ha ruta sho, a bunting din jule. Ha gertoshen heen en esh gapli kati wilshin as an duel, agus had an duel de hosh goglunien. Maar zijn die is rungen ach kar en dugel, a hokal suas uket heen an oorni. Oorni der ska heen, agus der ska ar kochteta. Get jaraf et ska a chruchi et fat. Kostig luchke vrouwen, njastig na fulk. Gut de jen man jimmichelsen haik uchke ga, een nieuwe virus. Dochteden, banaltronen, luchkoprig rachien kurum. Gach feres che a gan goed heen an de kunners de ska guunjille. As je torst tangoed, de son ulle. Agus de sonsen had jan het kindig gewil bier as het boendjen. Agus had torst hukken gach shudde wesh ille, de wil feemaken. As je kiere de gummer, de jen agus de vjanach, vi jore ulle. Zeker kriegen en esje tachkel, agus na rutena shisvig, agus madamach. Jonig jyn korstach gaste. Agus magin ge gras voor haar piachkien, en een naam zet skach diest. Amen. Haar leven en ju betien al jaar krieveren een napstel, agus een schachke kapitel tierk. As een kapitel chen, has je fijn en sharaman enamal erin Paul, eke nariopagus aan de ballen na hanje. Ganjel met alle leven en kapitel het vat, ach tiedig ne beren ek Paul heen, agus jaren naga et kartuvju.
ach a féim id cóhex, no context. Mar a vis isacah rein Paul 3 cuairstein fata agus studh is scuúlaigh an doscail id fiog an bheanich agus túh seach na an Eorpa gáalasteach go háirí far a bhfuil an túsc in dú agus ag déig. Stan nu a bhead an dara cuairst gena 3 a hachad an rútan i d bhfuil sin go bhí beachcacha in dú. Hachad a chuairstein mu ichid blion na Seirbheis agus eisiad ich díost. Ag toisiach a chapatil seo ha Paul agus Silas agus Timotheus an na Thessalonica. Va synagogue ag na hiúige sin agus mar begrális va Paul i d golasteach sin a heramanacha. Has na léve go de chud a 3 wain sapet seachad a résan na chudúa as na scripteren. Se a rúta bheit fiach an de jarravegai as na scripteren kan be iese a chaie chése kriest. Agus va dol gamalis, hat has na léve ag a cherabjaring agus chléit kutju se sin kut gan a hiúig. Agus jenne gréigich gravig boeien voor, agus je nemnaan innevig hadef nach beweeg. A gaat de horst zijn ietsje dus na juwig nachtig deed. Agus as je leven kan de goed het een balle ule hargele, agus horst de het te jasen, kalde de Shara Paul, agus Silas, agus Timotheus a voedig. Maar zijn Peter te Fall, agus a gaan ben ik kiche, vergatig en dorgetis en neitjes en heen, agus zoek het orakel Bria. Varen de gaf doen je doe aan de door naar begijnele, agus dus een jachke dat gachke kudjig. Als je leven kedach hij gaal doe, lees je nulle hokre. Skora sloeg a rausig en scripter, kach heel va, hij jachen je ra en niet in de wat kleintje, maar zijn. Agus het eerst, wat al la, agus als je leven, hij kan daar al jaren dierk, kan de dit moor aan jou. Agus maar een geetje, de vanaan oerslen kreekig, agus jeer, adef nach beweeg. Ach had de vaden je vatten. Van een fjeunje werd torst orre tjeche as Thessalonica, eden saal goloos gehoord na wat tagerstande Bria. Agus Peter te Fall tjeche diest. En doe dat zo gepalle moor na haanje. Ach goedie Silas agus Timotheus har roat na Bria karunje. Shen maha een gohex. Shen maar hanik Paul gevi anneballe na haanje, agus toshich met jenesh edar levig ek en tiaf jaren tierk. En esch, fjege var Paul of feefdue aan zijn naanje, waar spiritte de vrosnige aan, de vrieke fachke en balle laan egoleri. In de neuverschen ren je dispedag dus ne hiuwig, agus dus ne dunje krabig aan zijn dinnekog, agus de werki gachwa dues in de hacherid. En shen, huk fjouwelsen ich aard jenne epicurig, agus jenne stoikig, en neugejeed, agus hoest kut. Ket de baalish in jer vivdierig shaira, hoest kutjelle, es kosvel gewille sharamenige jeen kach, de vdieken de sharamenige gaif iese agus an ashedi. Agus lukatit, agus hukat loe go Areopagus, a fuutjen vis uit in kitte en jukish kmoa sha, a laurer lacht, or hou het torst nien ari nja graag, a chumar klosen. Balin, emishen, vis uit in kit is kiel gaif shen. Or gaat de gai mundje na haanje ule, agus na kakrige waard hoors na misk, en noonje die nie het bi elle, ach die insche, na die kleintjen nieken moa. En shen het shis of de fall, an de mian Areopagus hoorste. A wundje na haanje. Ham je feichkin gewilschiv ounsne hule nien, kravig harthaas. Or het gav vi tol shachat, agus a gavar eder nien neuve, hoed mi altijd ed an roe skriefje, dan die nja anichtje. Emme shen. Eschen terwijl shiv jenef eri gunjolles akkevet, is hamische sharamanige geef. En die een soel, agus na hule niet in a haan. De vrie krijg heen tjierne, neef agus na talavin. Ganjelle gaal kani aan een kempel laaf jante, gava weer gale laaf en gunje. Maar kan bij udes wie nies en bi eet, oder se heen ha torst aan een hule, behe, agus anel, agus na nulle nien.
Agus reinne a gún uli chiní gúne. Chum mé a gáil cáni aine talab an ule. Agus háiriche na hamanan rá ástichte agus críochan náte cáni. A chum gníorg et an dírne a dhéchan an tharla gaibh le min raunsacha go feig a dé get na le fatte á gachúnagin. Ad aansen has een bjá agus a glósad agus haar bí agin. Mar a húst mar an géitne drá mari dear barst héin ar is sinne fás a dhinalsan. I misin, da bhdí go sinne ginal dhé, cha chárgain a húlsin go bhfuil an díach cosfuil di ár na di eragad na di cloich níon a jarra le jalaien agus ílach gúne. Inis, if the year ever caddish it emished in an annual show, ha nesh a ganya on a hula, amskachatje, adagus a yanef. De vdieken de huye law, and sind dat hij pleegd een doel aan een viedendag, tre een dunje schöne gorstige. Agus is shaw, hoe get jarave don a hula gunje, le eschen o hokal suas aan een middef. Agus no de hole jad me ashed in een maraaf, rein kutje fanid. Achos kutjele eisje sin duch de diest manisha. Agus mar sin chai Paul amach as am jaan. Gyjag, len kut de gúne dis agus chdeitjad. Na misk seo ba Dionysus en Dariopagach, agus bent am banam Damaris, agus draun ele maiedu. Piachcach je mit het chuid an na leefsin, agus nísin sin far hí cín, agus het sin, as a hiad aatje suige fáil, sa dara aatje na húrst Paul as a deramana seo, agus as a dres aatje a bhuai a vec na húrste. Sa hiad aatje me ha suige fáil. Wel, vaile séin an na balle ans nach roide die diev there. Vasilis agus Timotheus haast na Bria, agus van a fieine waard Paul hárige a Bria go balle na haine, de galadas gache le oorstu voor Paul, Gullianus, Silas agus Timotheus ag an naine. At se va feefdue, gaf en gorm kert me goorst, maar was kakliche diana van de balle arsi jachtrial, agus va balle na haine arsi agus jachtrial, jeun an oorsen. En misk na chonnige evayen de jeun en gregach agus kambel in een kostje gan het jeunse. Chora misjediev ag Areopagus, ach na rashinje fenke na rutenshen saladiu voor met smunige indjenach, ach ach de get drugse bjorn, ar ha esakin nach het dunje klitschen as net jeunse en esh. Ach ha beshenne an an naam fall. Nu de was sloeg a klitschen kalaatje das net jeunse en agus het jenef gaif. Agus jevooi e veke shennet Paul. Vaker a spirit in de vrasnige aan, de die gevachke en balle laan igel Agus jereine, ga je saas as a goes as a vinnet. Jude mit wie de leschkal legaal, na roed voedig kun je in die schiller zo'n teichgehorst ga, dat gaat goedig. Zijn nationale leven. De neuverschen ren je jesbedacht is niet huwig, agus is niet dunje kravig as een dynagog. Agus de werke, gachwa dues in a hachede. Ga je saas as a chulet dunje, dus niet huwig as een dynagog, dus niet kleekig aan zijn werke, de dunje zijn bi, dus een gunnige aan een naadje zijn bi. Va as unisch jukkelem. Va spirit a vrosnige go ieder gemorig nach boerengavi samig. Gaan jou ruien, nach roeseke en kumos das a roe. Get de verkeerd hier bleene, het al schachat van een kreekig het pien baas, je hostje den jouwsannetje, het benamele wachke Socrates, het een jaravlarig scho, schon karaneurut agus va Paul het janef, ze zijn nog es urum te jene vallen, Garakinse bi, nach janegat een neurut wissen, wat van het jen zijn haast ptischel dan het hoog. Ach het de goed zijn, terug se bi het Paul. Va jolig geljoor het kunst. Ach harnig allemach adegeunje, agus as je leven conduct ne epicurig, agus ne stoicis en nauweef.
agus bheit a mecha géad, cúteú go dú. Cit a bá leis an near bíbdíarach seo rá. What will this babbler say, mar a has a bhéal? Ach, ag an nán, betulis na cléici bhí cloingin rud an úre. Has na léve nach de chai, munde na háine ule, agus na cocriche bheit chóis na misc, an núne, die ní it bí eile, ach die insche, na die cloingin, nígan mua. Mar sin, hucat e go Areopagus. Se áide van an Areopagus var an bu cústen, agus dispatan gan gumal, agus chai coram a horsta fáil a héna chud an géil, agus se sin i gag go bhfuil a sharaman dúntach seo acin. Sin maha suiche fáil, inis na húirste. Nar a da vineid aket ar son insche te gúne nach cóla díobh ma dún dieu bíbel ma dún diechanatu. Ha mi ra da vineid ar se sin an núne huca gása sharaman ag Paul leve. Chan jo rian nach ra Paul a tiespelach din ag dékig na Cèitean a sin, cat a chai a jara gudig. Ach sjau na chai eke ide ra ans na bekan ddier an a hekin. Hás ich eke sochgad mogel, a tost urum de vundju na haanje, mar gunje kravach, cha kravach, agus gra altad ach ide hokal. Chan an a vaan er son a chule die banig ai vegus vekaliario chenan, ach son in die njo anigje. Agus hás ich Paul a sharamanache in die shen gaif. Agus die hoorste. Wel, sharamanache se hier daadje die mar chruied, in die a rein en soul, agus na hulanie na ham, tierne, neef, agus na talabin. Sharamanache gaif, die ha bio ach njo eichsynach, die na chilakoni an de kjaumpel glaaf jende. Sharamanache gaif gra seo die na nulle. Chanje die na nieuwe gewain, ach die na nulle. Reine geunen, ule chinig geunen. Sharamanache gaif gra die a seo ag a haspana heen. Val jeskel geunje de gaal, dat nach roet het kleintjen men die seo. Ach valaien an anjelish in a shachat. Agus vat ga vi as unish jeskel mar a gagat de tjachgadach gefaal. Agus beshen gehari kutramach, a joon gra in dieva seo e laap de enische huige, tran a dunne a huige mar vdier. Agus as a naadje me jede, Sharamanache Paul gaif gra in die seo e de hene jaraver, leis a dunne vashen, Jesu Christ a hokal an a middev. Hikke shen va Paul dit eestjach ein, ach va blien ma jeun asedine maraf kus gaif, not de goedje ke ju was een eestjach. Agus haasje je nu breid, agus gaat doe het Paul na Cèitean. Ha Tom Wright van a espik an snjuklis hasselnach, agus a ha nesh na scolet na aarst olive, an a roine tieuf gek alle gerieven, a saulige a sharaman seo die gu a tjintra unak oskutje. Hara seo. With the altar to the unknown God, the Athenians had left a window open, a gap in their well-worked out theology, where fresh air could blow in from an unexpected quarter. Paul may have found an open window in the culture, but what's blowing in is a hurricane that will turn the room upside down. Agus se sin bhain. Bheit deachgadach geg Paul a chud a chuile cálas ar an a dúine crabhach seo critsin bunas ciún. Bheit dín se gaibh go an gut iogoldan, in gut teambil, in gut altadan, ule go léad dievan, chora féim sa pianda. Bheit dín se gaibh go die eile ann, die ha bio, in die chruighead agus a chuile treif eile dheine talabin. Die go ha rialde agus gan a féimegad cúnta se hárst. Ach cúdeach, die ag go cúram gaibh. Agus a jaraf a héin le a bhach giesa a hokal an a middev, a foscal suas slie na bear. Shen maha na Sharamanache Paul. Sindre saadje bua na hoerste. Die bua je vek een jaraman seo na vasan jeestach. Wel, has in je leven kun er een kutje fanait, agus kun dus kutjele eestjes in duchte die eerst men een jeesha. Me fjön je va fanait, chara eetsen het al aga die fachkele hoorst Paul en munamach, agus chara het al lika lesje gorige seo,
mar a bhasan caich cin a gáil na saite. Siad san chud stad iad an dearán. Ach fa fio nela an ach locha cindiach. Wat iad an piprige gaide agus wat Jonach éisteach die Paul de Deist. Wel, stocha gorá, stocha nachrá. Stocha gorá bhaun gorá na wat Paul de ra iad piprige is de fakal mi chórstal. Agus gorá de caat san liiskel gun an gár gael chláintin. Caú, chailiad an gár an barach go chláintin a lád. Ach an sent de sceáil a sin léfu Gejuich len cúd de gúnidis agus chléidead. Na misc va a seo, va Dionysius an Dariopagach, agus bent an benam Damaris, agus 3 mille maiadue. Agus a sin an déisteach ha soscail a féin go tríic. Cúd ga júlta, cúd ga chudie, ach cúdile ag téitsin agus a liente. Chai Dionysius agus Damaris agus cach a chtéit, gachi an Areopagus agus atid an náracha, iad an dúnda fa annulas go jólas, fa gorachadus go solas, fa vás go pér. Sin an fioche he clia an doscail. Solas a heug seach dorachadus, pér a heug seach bás. Amen, agus grodie a pianacha na smuantien gudit ha sin, iad achgol hei. Cogúne mi, le bhí léve an cerh agus an ggóca bhraun gan a díabh salam hadis siad an dáichiad, agus an ósin chluine si bhat iad a sein. Ha abin iawn le strúan séf, ní caid dhéir o ait, fíd at y nyf yn dies arst, am fel sydd chani eg. Ha dyn am iawn indiestau, mar sen chaglwyseri, ar cwtiche ys can y la, se dia gymach yn ni. Ave down leis drúhef séf, ní cair géir áit. Vír áit a nuvan tí as áist, a bhel sír cháni eg. A díana mi an inchestai, mar sin chaghlwyseri. Of cwtach ygys conag le, sé dia gymach a ni. Agus an eise beannacha. An eis gra gras der tierne ies a cdiast, gra je, agus go chomman hálas sich an spirit naiv, meile den nule, siamach agus gebrach. Amen.